Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam telur Kusma Nusantara. Semoga selalu diberikan panjang umur dan sehat walafiat keluarga. Pada malam hari ini saya masih di daerah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini saya masih mau ngeruri makam leluhur Nusantara. Alhamdulillah dapat daun dan doa pangestu dari guru kita, Guru Mulia Abah Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yamukalangan untuk ngeruri makam leluhur Nusantara. Dan minta doanya dulur di dunia pada guru kita, Guru Mulia Abah Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yamukalangan. Semoga beliau selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat keluarga dan dilancarkan segala urusannya beliau. Allahumma amroh fi sati wa'afiyah salawalahumul fatihah. Ya. Oke dulur, di sini saya bersama teman saya Gus Minto. Nah, kita mau ngururi makam leluhur Nusantara Berilah Sabil Makam Sabil Fadilah Sabil Karomah. Makamnya di pinggir jalan raya, makam Ki Ageng Jabung atau Sayyid Abdurrahman di Jalan Raya Jabung, Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ini makamnya di pinggir jalan raya. Nanti kita langsung aja masuk ke dalam. Jujur. Terima kasih.
Nah, masuk kedua, gapura kedua adalah Raden 2, Raden 1 sama Haji Ahmad. Terus yang di dalamnya makam Ki Ageng Jabung, Simbah Sablah, Mudin Sugi. Nah, ini ada denahnya makam di sini. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Jalur makamnya Ki Ageng Jabung Said Abdurrahman. Saya izin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidina minarrahman asyhadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka وعيننا تغسنا بها ما تقدم وعطنا طيب منك ولقى يبدو من فاشا وحاشا وسعينا إذا أتيناك وحسنا حين فانكم وشاء فينا الرحمن وسلام الله وسلم وسلم رأس رحمة الشأن سلام الله عليه وصلى الله على وسلم على المقدر الشافعين ومقدوره سلام الله يا سيدا من الرحمن يا شاكم عباد الله جئناكم وصلناكم ضربناكم الفاتحة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا Thank you.